Ljudi smo, volimo držati kućne ljubimce. Toliko ih volimo da najčešće ne razmišljamo o njima kao o krvoločnim ubojicama. Bile to obične životinje kao mačka, pas, hrčak ili pak ogromni nilski konj. Izabrali smo za vas interesantne i zastrašujuće priče o tome kako su se mnogi kućni ljubimci okrenuli protiv svojih vlasnika i pojeli ih za večeru. Prije nego što nastavite gledati, pretplatite se na naš kanal ako ne želite završiti na meniju vašeg domaćeg nilskog konja. Predstavljamo vam 10 životinja ljudoštera koje su pojele svoje vlasnike. Pas, čovjekov najbolji prijatelj. Prosudite sami. Kada je policija ušla u kuću jednog čovjeka u Liverpoolu, za kojeg se je pretpostavljalo da je umro, našli su Bustera, bull terijera u uzrujanom stanju. Zašto si uzrujan, Bustere? Jesi pojeo nešto loše? Pa moglo bi se reći, naime danima se hranio tijelom svog pokojnog vlasnika. Policijska istraga nije našla dokaza da je Buster ubio svog vlasnika. Andre Lumboga nije bio kod kuće 14 dana, inače imao je poveći broj pasa u svom domu. Kada se konačno vratio, razveselio je svojih 7 pasa. Ti psi su gladovali danima, te kad se njihov vlasnik pojavio na vratima, oni ga više nisu smatrali vlasnikom, već dostavom brze hrane, koja im je bila prijeko potrebna. Tako da su se okrenuli protiv njega i pojeli ga. Kad je susjed došao u posjetu, pronašao je Andreove ostatke razbacane po cijelom dvorištu. Mali slatki mekani hrčci, naši najdraži mezimci. Tko ne voli ta dražesna mala bića? Inače, poznato je da hrčci povremeno jedu jedni druge. Ali, ko bi rekao da mogu postati i mini ljudošteri? Jedna forenzička istraga otkrila je da je jedna žena nađena mrtva u svom domu, zajedno sa svojim hrčkom. Autopsija je pokazala da je žena imala male ugrize po tijelu i također su u hrčkovom izmetu pronađeni komadići ljudske kože i mesa. Veoma uznemirujuća priča. Janet Veal je imala nekoliko mačaka u svom domu. Kad ju susjedi nisu vidjeli tjednima, pozvali su policiju. Policija je našla ženu mrtvu u kući. Još gore, pronašli su mačke kako se hrane njenim tijelom. Očigledno su bile jako gladne. Ronald Huff je zbilja volio egzotične životinje. Umjesto običnog psa ili mačke držao je komodske varane, ogromne guštere veličine manjeg krokodila. U svom domu imao ih je 7. Kad je obitelj primijetila njegov nestanak, pozvala je policiju. Po svom dolasku policija je našla Ronaldovo tijelo ili ono što je ostalo od njega nakon što su varani završili s večerom. Prije nego što nastavite, dajte ovom videu jedan like i pokažite nam koliko vam se sviđa. Mnogi ljudi obožavaju egzotične zmije, drže ih kao kućne ljubimce. Grant Williams bio je jedan od njih. Imao je 4 metra dugačkog burmanskog pitona. Jednog dana susjedi su pronašli zmiju zamotanu oko Grantovog mrtvog tijela. Stručnjaci objašnjavaju da je zmija namirisala miris piletine, te postala gladna. Ugledavši ljudsko tijelo, pretpostavila je kako je to hrana, te je reagirala vođena prirodnim instinktom. Imati nilskog konja za ljubimca čini se kao jako dobra ideja. Mislim, ogromni su, glasni, lako se razljute. I zbog nekog razloga mislim da jedu poveću količinu hrane. Južnoafrički farmer Marius Els držao je nilskog konja na svojoj farmi. Iako su ga ljudi već upozorili na potencijalne opasnosti tog pothvata. Trebao ih je poslušati. Prije nekoliko godina pronašli su njegovo tijelo kako pluta u rijeci. Bilo je temeljito prožvakano od strane nilskog konja. Terry Vance Garner, farmer, jednog dana izašao je kako bi nahranio svoje svinje. To nije bilo nimalo neobično. Neobično je bilo to što se nije vratio. Njegova obitelj otišla ga je potražiti, te je pronašla tijelo 69-godišnjaka raskomadano po svinjcu.
Vjeruje se da je uzrok smrti Garnera bio srčani udar, a svinje su se samo poslužile hranom. Mnogi ljudi imaju omčice kao kućne ljubimce. Kao i hrčci, mekani su, slatki i jedu ljude. Obitelj u Mizuriju jedne noći probudio je plač bebe. Normalna stvar, mislili su. Bebe obično plaču kad su gladne ili kad im treba premotati pelene. Bili su u šoku kada su pronašli svoju ljubimicu omčicu, koja je pojela čak 7 prstiju sa ruke jadnog malog djeteta. Životinja je ubijena, a dijete je poslano u najbližu bolnicu. Njemac Mark Vogel u svojoj kući imao je velik broj egzotičnih životinja. Jednog dana sve te životinje pobjegle su iz kaveza. Istraga pokazuje da je crna udovica Betina bila zaslužna za njegovu smrt. Njegovo tijelo pronašli su raspadnuto, prekriveno paukovom mrežom, sa paucima kako izviru iz njegovih usta i nosnica. Usto i roj termita se počastio besplatnim obrokom. Nekoliko reptila je također hodalo kućom. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite komentar, like i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih videa. I zapamtite, nemojte držati vaše kućne ljubimce u istoj sobi u kojoj vaša beba spava.